خوراکی انگلیس ها بریتانیا ها. میلز چی بود است؟ خوراکی میلز خوراکی. Now I do exercise 2 yes. حاضر خودمون درس مشق دوی اجرا کردیم. اشرف stand up. In number 1 in your book, what is this? candy Candy. What is this candy in Tajik? yes Candy in Tajik. What is this? با زبان تو چی میشه بچه؟ خام. یعنی شیرینی. خوشنو. What is this? Two number in your chocolate. What is translate in Tajik? Шоколад. Sit down. дарси ҳаррӯза дар ин таълимгоҳ дарси зиндагист. муассиса ба тарбияи кадрҳои ояндасоз диққати махсус медиҳад. ҳар як хонанда талош мекунад то бо дониш, фарҳанг ва одоби нек ба ҷомеа хизмат намояд. хонандагони мактаб дар озмунҳо фаъолона иштирок мекунанд. ҳарчанд ҳанӯз соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ нашудаанд, аммо таҷриба ва ташаббус онҳоро қавӣ месозад. من نرزیه و امینه خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 112 به نام ناصری خسرو می باشم. من سال گذشته در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است از روی نامیناسیون کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نموده در دور شهری آزمون صاحب جای دوم گشتم و من این سال باوری کامل دارم که تا به درجه های بلند آزمون خواهم رسید. عجب بای است و زیبا که سارد پر از دور که ساری آب شارد طبیعت هرچی خواهی تو فکرده است به هر یک گنج کانم تاجیکستان شوی سرسبز و خرم در بهاران مثال باغ و بستان بعد باران به تابستان چه شیرین میوه هایت که جان راحت کند از لذتی آن به زینت تیر ماهت هم بهار است بهاری بی خزانم تاجیکستان تو آرام هستی و من زنده با تو عزیزی مثل جانم تاجیکستان مادر بهاری اون گل گم درخت من سلطانی تخت دل سامانی بخت من ای جان مادرم جانان مادرم یک شاخه گلی ریحان مادرم مادر سرودی من بود و نبودی من ای قبله امید صبح سجودی من ای جان مادرم جانان مادرم یک شاخه گلی ریحان مادرم مادر سرشتی من بوی بهشتی من مادر خدای من در سرنوشتی من ای جان مادرم جانان مادرم یک شاخه گلی ریحان مادرم پرچم تاجیکستان چون برق یاوری ماست پرتفشان همیشه تابنده بر سری ماست. синф кабинети дифои ҳарбӣ яке аз ҷиҳатҳои муҳими таълиму тарбияи ин муассиса ба шумор меравад. он ҷавононро ба роҳи ватандӯстӣ, ҷасорат ва масъулиятшиносӣ тарбия мекунад. аз миёни ин хонандагони фаъол як нафар дӯстов маъмур бо ихтироъоти наоварона мактабро дар саҳифаи истеъдодҳо ҷой додааст. дар 5 соли охир 40 нафар хонанда муассисаро хатм намуданд. онҳо бо умеди сохтани фардои нек аз зинаи мактаб ба ҳаёти нав қадам гузоштанд. инҷо дар як гӯшаи дурдаст мактабе ҳаст ки бо вуҷуди содагӣ бо меҳру муҳаббат ва садоқати омӯзгорон фардои дурахшони миллатро парвариш медиҳанд.